I kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw su ko pat ye ki video hau new channel hakani ka video kwa open snyaw chapi wacha dan kuna ne Chah Fine u Sahep haduh san pauli hajar tangka hadien wa Pynsngat u ye kawi ka top namo ka reservoir kawa Chhattisgarh hawakam teneyi idau Pynsngat u ye kani ka top namo ka reservoir te ton pat ye kani ka video haduh wakut khanang wa yo tip ye wasakhet te chua wo sedang icha video lada na perdi yang iki wampu ude subscribe your new channel nya bha ye subscribe we ngat how to bell wa hai tu khanang wa yo pten cho phiu yo iki video wa thame te ton sedang icha video uwi niki food inspector ka jilla Chhattisgarh uwada cha suspend nei da wa kti uwo Pynsngat ya ka wa haduh kam wa sopawi lak liter na ka wi ka top wa hakankar district ka jilla Chhattisgarh da cha dan kuna na Chah Fine u haduh san pauli hajar khandi phau ar tangka he ye to wa ini ichia we da pha le ya ka notice ka wa ong ki ka show cause notice cha u sub divisional officer ka water resource department uwada ibo na oral permission he wo Pynsngat ya ka ni ka Dei wa kali le ya o hakani ka notice wa iwi don hi ida wa ile wam tau a ki ya idor yong kani ka wa Chah Pynsngat na katulop yang o we la da myi u e daw a ki na katulop yang o le nei liang ka district administration da ong ko wada kam wa ar phawi lak liter ka wa Chah Pynsngat tang wa ka water resource department ka wada khain top patop da chem ko wa ka wa Chah Pynsngat nto du ar phawi lak liter tang wada ko haduh so phawi lak liter kam te dei wa chim yu khain hei dor chi phau tangka san phau na ya chi cubic halor kani ka wa Chah Pynsngat kani ka notice da pha subai ko ya uni u Sahep hei dor so phau le hajar khande phau ar tangka rangkat wa ka kuna namo ka fine ka wa chi phau hajar tangka I wa mut waro da hap su u san phau le hajar khande phau ar tangka we da pha ya o su u ya kani ka poisa hapo chi phau sngi kani ka notice wa pha ki cha u senior water resource department u RL Dhivar da kali ko ya o wa ilem u penjok ti nepan bor u na ki senior yong o hachwa u bor u wo Pynsngat ya kani ka we de por ya u wo jubab hapo lisngi lem kam te daw a ki ya idor yong kani ka wa Chah Pynsngat na katulop yong o le hei yeto wa ini nei liang yong uni USDO u RL Dhivar da ong uwa u bor u dei tho namo ka written permission ya uni u food inspector hei wo Pynsngat ya kani ka tang wa o le da pha pathan u ya ka notice cha uni u food inspector wo su ya ka bai wa Pynsngat u ne pensep roi u tang wa nei liang u secretary ka water resource department won da ong uwa o upden u wo lai cha khmat wo le ya ki wa kam kani ka wa palang ne stock ki hakani ka top namo ka reservoir to ka wachlai ne overflow na ka dam we kani ka u panem kam ki ka tang wa da bo na palang ki yo panem kam hawa emergencies hei yeto on wa ki jingkali wa ne yi idau Pynsngat uni u Sahep ya kani ka we idau to uni u Sahep u le phau ars nem irta u da tip pertuikam u Rajesh Wishwas dalai bam piknik u wakilok u chakhar kata paralkot reservoir ka wa hajan ka paralkot dam hapar khanjur ka kankar district we hei por wa chondur selfie u da to panhap u ya ka phone yong o hapo kani ka reservoir ka wa yilu khatsan food kam te yo biang ya kani ka phone u da chimwai u artali ki diesel pom hei don nyau hajar san spa tangka de te Pynsngat u ya kani ka yo biang ya kani ka phone u to ka Samsung S23 ka wa chong dor khande phaun ru hajar tangka hadien wa da Pynsngat u ya kani ka da yo biang u ka phone u ka wa da kam u wa ki phone number wa kam hakani ka phone tang wa kat hei por wa yo u chim ya kani ka phone de u kre kam ko te haduh kat once nyau phalan de wa nei bha I selfie hap ka phone u nei bha ka phone u da Pynsngat u ya kani ka tang wa kat wo yo u ya kani ka phone u da si ko we da to u le sa ka fine ka wa jun ne